bathi komnye umfowethu lapha nabathreatenisha yona wangifonela omnye umfowethu ngathi bathini laba kuthiwa nje hey angihamba ngibheke ngathi ukhona umuntu ongathi mayithi ufuna ukukubulala uboyibona lapho lento akutshela ukuthi uzokubulala suke kuthuzela lo sukwenze njani suke kuthuzela. Number 2 ngathi ngizobafonela bese ngibiza lamagama athuke ngawo odadewabo lo abamsupportayo ngithi yakuthi kanyoko akahleka ngomnye wasebukhosini ngathi ngizothi sawubona ukuthi kanyoko athi mayithi hawu umbiza kanjani kodwa ngithi angithi wena uSibanibani uyamsupport ukuthi uthuke odadewabo nabafowabo kanje. You see